Berikau tham klaim ama boleh. Boke hastewo sorkar nok mai jaha aiwai mai ke aiwai tangja 1,30,000 ma 1,30,000 ma tangja ke sasau ni nijerni khusinye sasau nijerni khusinye te 2,00,000 khusin no tangja ha arko pai mai ko bo doitala system boy mono ektala le boy ha tre ektala boy ye thungla boy sa na bo thungla boy ko ke bo watini August 20 tarik bo watini August 20 tarik bo watini bo slik nya bo rkhe tha angke boni loge wo tre nok pho tu angke abo tre nok pho abo ke abo nok pho ajang nai sadi abo tre nok pho a kheng tu abo di abo abo nok pho tre mai chen ma bo di kheng tu tre nok khong noi abo di ke bon loge wo mai chen mang tu abo mene rokhe abor ke kuai bagan pho mai si angke kuai bagan tola pho kuai bagan tu bo kuai bagan pho nai di asu usa los ung pho sia ya bo kuai bagan nai ja bo hi asu cost of ye ke jamo asu los ung Mati sekali tak ni. budi yang le chaya ini maka abo yang sadi Nai nama kau bawa box tak keram orang. Hin selam ayah. Jangan sadi kokre sa se budi sen tadi nubur balta ne ja YouTuber ha. Bodoi sang ha অবস্থালে নাই নাই দি পা ব্রো bodoi sang ha tre no khong nei ma khe mai sen ma khe bodoi bo pho tre no khong nei ma pho abo pho doitala system re mono abo bim pho 3,00,000 rie tang mono abo pho thang nei ma ha abo nai di hi ba no pro pho tong payo thang pai nei ma ha abo pho নাই নাই দি অবস্থা বদেশি হি অবস্থা কে বদই চন্দিপুর গাঁওসভা গোবিন্দপাড়া sungfu ose sana re kese sung se sana otchang la mai se ne de ko abai hob khodi bu otchang mai bu na de kita ata tau bo ni nok le khe bo sarkar ni nok mai mo deklai সরকার nok mai mono ke sarkar nok mai mo ke scheme ro ke 1,30,000 lek nawo 1,30,000 ne 1,30,000 ke 1,30,000 mani khorso payo nok ni khorso khoiso ye tanglai jam mo ha na koi ne nok ni khorso khuye tanglai mono ke nok khorso khuye nok khorso khoiso tang mo le msa so klai se hala khorso ro le bo ene onumaniko memne tin kasaka sineng ha po tin hindi no 3 lakh khoiso ke nok sarkar sai jo ba ke 4 lakh 4.5 lakh ti than han ke bo no অবস্থা বদি খং থাম blok ke bo ke Kanchanpur sub division sin ne কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন ke blok ke লালজুরি blok ke tak bo harok ku khlai no bo sa 3 lakh 4 lakh ye lo sung thamon msinyo nu sarkar hoitele ma saijo saimchu সরকার টিয়া সাইজো সাংচুমা আসু সরকার টিয়া ন nok mai ma mai mo angke 1,30,000 no mai pi ha abin tin bin saijo ba chin ma ta nang khru mo ba kiye no asu lo sim bi tomo sarkar no ta ang pho no saijo saimchu jau tre abar budi ke tre wa no ston tomlete khelap me ba ta nang khru
মধ্যে কে নং ফিয়া সরকারে তা বনো যাই খেনিং তো সরকারি যাই খেনিং তো বয়নি ওহে মাই নক্র মাং তমো বনো আসু সরকার পয়সা শাসন পয়সা কে নাম লামো ন বদি কেউ থাকে সরকার তি অন্ত্রে সাইজ সাইজ আকে সরকার পো নাংক্লু নিং তো অনপা কে নি নিম মুখে আই নিম কে সুবেন্দ্র রিয়াং ফামু কে রূপ দই কে ব বড় মাই সে ফেনে কে tre raibadun oha angka kamo join oha bon nong nong kamale lop slip no ong tongo nai di je no nai mon jorao jonogon phong to sarkar phong to nai to ang kau chai mung khebo le ku kene Brew resettlement location Khasai Para under Jogomundu VC. It was happened last night. Landslide have taken place. This is our brew resettlement location. This is the Sarma river. It is very dangerous for them. They could not able to sleep. They have shifting to another's house. So this big house and leptin already gone to this river. So this is a brew resettlement location. It happened for last night. So very heavy rain, very dangerous heavy rain. They couldn't able to sleep. This family. We have here 3 family affected by landslide. They taken by this landslide last time. It is happened. So these are please just was for this house is going to demise. Khasai Para brew resettlement location, Jogomundu under Jogomundu BC. 3 days heavy raining. For that reason, his water is coming up. If the monetary level is down, down part is all the water, full water. And this the Raimar rivers. This the level is coming up. So all the flood. See. For that reason, we need to down the Raimar Valley. This the dam of protection. We need that. For that reason, so we are requesting for government. So see the flood is coming here. This the level is coming up. The monetary level is all flood. This upside also the flood. See full of water now. Still raining. Full of water now. See the brew resettlement location here. See upside is all the settlements going up, but the down part is full water here. See, full water.